Mas sewa nak do kuah. Kuah hari lah jambara kuah. Minyak lebih. Alah aja pagi tadi buta-buta leh. Tak ada rasa kira kau Tuhan. Lajan sambilan lek saperampe balabiah 2 on hari lo jan pulang nih. Kamalo tuh. Aku sewa kau mah. Ada rasa kira gini ya. Taksi Jo. Indah auto aja buat taksi lo kok. Buru nak kan ide auto mah Jo. Hah? Naik lah Jo, kau mah Jo. Nih nanya aja kecil ni selamai ni begogo. Kok tanggal mau mahal jalan kau je. Hah? Lewat aja lah ke pintu kai. Bantu saya ngomong mang pak den. Capek lah Jo. Ragu di sun celik tu. Taksi Jo nak. Auto apa pintu indah kau kamang lewat tu. Naik lah Jo kemari gua. Apa kena iya? Kau mah Jo. Dia ke pulang. Di mana Jo? Kasih giang. Pela naik lah. Oh ndak bisa. Auto aja buat. Bara. Agi mau pulang pela. 52 kaman. Cani ojek dan đây. Mah dia ojek jelas hari kepetu gadang aku jalan pe kuah. Patuh gadang sembarang je. 52 hendak dan. Biarlah dia nak lok sekolah je. Bara de Jo nyo. Iyo tu bara dia. Kalau 50 tak lok ndoh. Agi 30 de Jo lah. 30 ah. Mang ada nang gan bara dia nang ian. You naik lah Jo lah. Bara dia kek do. Pela. Capek stek. BMW aku mah. BMW lo ko yuang. Auto mu ka punduk mu ni. Ha, le lah manje kita male wat ang. Allah je pintu satu ekor. Aniang lah Jo. Auto ko na moy ini la. Bakal kau orang le rami di luar. Dah tolong je dah. Dorong auto dah. Batu lak ke auto Dah tolong je dah. Mogok dah. Oh why. Mogok tu ada. Iyalah kacau. Jarem lo. Payah pada tunggu lak tu ah. Terima kasih dah. Pada ini di kan. Sesantai aja, Pak. Dari mana Jo? Tak do bilang satu. Ajo singgian di mana Jo? Singkiang di Kota Bangko. Awak ada mamawa di Tobangko tu mah Jo. Ya tuh. Yang timur mah. Oh, yang Cimu. Itu kalau salah pihak seperti dua nen tuh mah. Mama awak tu mah Jo. Oh, mama tuh. Oh, bisa engkau sepeda mana? Barang perai bar Jo ko. Betul mungkin yang Jo. Minyak mahal Jo. Ja pagi cie dapet lu ko. Ayo ya. Woi, layang pandai bawa tenda. Aduh cie ayam juga aku mau tu aku. Ci ayam na indaan. Balabih angok penumpang banyak. Oh tu aku mau bar Jo. Ayo. Tak ada seti Allah. Iko jangan bagagak pada yuang. Bato yuang bocor tuang ko yuang ah. Aku puyui ni ko je. Santai Jo, tapi nonton Atok Jo. rumbio na pasal tu tuang ko yuang. Puasa dan sambor ni ojek ko mayuang. Ba caru gua. Woi, Pakai mantel Jo. Ada mantel, sedia mantel sebelum hujan. pakai mantel kai. Ayo lah ilai ang ko mayuang. Parah tu ko mah. Tak tunggu ojek tadi dia. Manasa. Kemana masuk aku Jo? Banyak simpang gua. Ayo taruh kat tes lain. Di mana Jo gua? Alun lain. Aku taruh. Turun ni jalan gua. Masuk ke kiri. Wah. Sampai muka rumah lah. Tinggal di jalan ku wong kudu kepala banyak cili dang yuang. Ansus tak leh. Ke mama Jo. Aku. Lanya. Op. Tahu masuk stek. Sekuah ke tanpa weh lah. Kau bawa kau kuncian ni luar kau.
Odong-odong. Ibu je sudah nih. Apa? Deh. Berapa? Hah? Kan Allah tu. Malah 30 lah nyong. Tu baga kan apa itu? Apa ikut mau malah tapi 30 minta tadi mah. Sintan kan pai lo ndak? Ah? Abad wo bây giờ.